warikirumara muri byose sinokwibagira nukora kushaba ingaragutse waranyihanganira mama urukundo wankunda imboneka rimwe bamwe bankunda mu mahirwe mu bibazo simbone n'umwe sinibaza ko ubu DJ yavuze indirimbo itameze neza kwa sababu tunaona kwenye klabu panaingia watu wengi ulipenda rangi moja lakini akisema wanataka kujiua inakuwa sio sahihi no mwanangu anaweza kusema anajua kuigiza nilimwambia mama subiri basi. Hello guys, muraho murameze neza kuri mikonza wa Tabibu turi kuri MPO TV plus 257 no musi wandizwe n'umuboga umusore mwumvise umusore bicawe mubizi bivye niko ndavuga nkabanje tuganire ku majambo 2 cyangwa 3 ambwire kuma bayeho mu buzima bwiwe bwa music ngena akora akazi kiwe nawe sundi yitwa Afro Slim mambo Ndameze neza. Ndabibona akabeho umva akabeho canke urashusha. Afro. Ndashaka tuganire gato kuvyerekeye novuga ko ari vie privée peut-être n'ubuzima bw'umuziki wawe. Sinzi ko wo max yo kwinjira. Okay. Afro Slim kubera iki niki kintu cagupushije mpo kukava muri lebo warurimo ya Siep. Okay. Muri Siep. Icyo twumvikanye bibabishitseko. Cyo gituma rashe mbadispare nabo. Okay. Tushaka kumenya yuko yo wumvise Hot Mix. Wumviki wewe muri wewe. Umuntu akaze koma kazi yakubitana cyane. Okay, akora neza kandi afise n'umwete wo gukora. Hari abantu bavuga yuko ngo ukorana na Hot Mix warakora indirimbo zibyoshe cyane ariko ubunya ngo siko bimeze byavuye kuki? Mbona ndafise indirimbo twakoranye. Iyi nasohoye ejo. Ndibaza ubunya uri muri label yitwa MK. MK ni hari ibintu bimaze gukorera Siep taragukora itigeze gukorera. Vaho ninjiri muri MK maze gukora videos kandi hari n'indirimbo nyinshi cyane zitarasohoka. Ma YouTube yawe ito turaba tugacako tukaraba ama commentaire abantu ama like biki n'aba subscribers ufise tora turaba indirimbo waso yitwa Passion niyo ndirimbo ifise novuga ko ama like menshi sama viewers benshi cyane nikiye kintu wayikoze ko kugira peut-être uraroga bo iyo ndirimbo benshi bayikunze kandi n'indirimbo imeze neza nayo iriye neza ya sikuvuga ko uburozi nta burozi mu muziki w'ubantu. Okay, none ndagusaba ikintu kimwe umubyizi ukuri ube uveho ngira ngaha muri entertainment y'u Burundi umuririmbi umva ushaka gukorana nawe unashaka kuvuga Tengereza na kitu kikubwa ni nani? Bwana wote wanafanya vizuri. Mimi nakwambia tu umoja wote, mimi nakwambia umoja. Wote wanafanya vizuri. Ni wengi tu naweza kufanya nao. Lakini samahani kwa kunia Kiswahili. Ni wengi naweza kufanya nao lakini nda ukienea ndawasemaga tu. Hama turamenyereye ko indirimbo zawe ziri ku ma platform menshi ngaha nirihe bangukoresha. Ndafise umuntu ari mfashamo management yanje. Donc baragucangira dawa Dawa wanatia dawa. Ndio maana nikwambia kama unaroga wewe mtu mbaya sana. Hakuna kuroga kwa sababu Mungu yupo, Mungu mweza vyote. Tugarutse ku ndirimbo uheruka gusohora mu ino minsi bitwa Miss You Mama. Miss You Mama ni challenge wakuye nazo mu ndirimbo. Bo ijyane true story yanje. Bo je na mubyeyi umfise umwe sifise mama, c'est papa. Sorry. Merci. Kuba naririmbye ijya ndirimbo kubera bishira kuri benshi kandi nanje okay naweza kusema ile nyimbo ilikuwa na watu kwa muda mrefu sema niimbe lakini kwa nashindwa jinsi ya kuifanya kwa sababu ndio kusomana na nilikuwa na muomba Mungu anisaidie
mamangu aone hata mjukuu wake. Yeah. Lakini akatanguliza kwenda mbele ndio kafika hivyo. Ndio maana nikaamua kuimba. Okay, kumisi mazisohotse peut-être uricara ukaraba yuko aho washaka kwigera imaze kwashika cagendera hagera. Bo watu wanachukulia vizuri, wanachukulia vizuri kandi nimekuwa na support pia. Sikuwa nazania kama pako watu wenye nasikuwa naanza nikazania kama mimi wanaweza kuposti kazi yangu, lakini kwa kutokeana hii nyimbo niliona wanaposti bila kuomba msaada, bila kufanya nini. Na kama iko inapiga hatua na kwa sasa leo ilianza siku mbili. Okay, hama mwija ndirimbo chabona ngo abantu batatu. Na wewe arakando akana gatoya n'undi mutipe. Baje abantu uri bande kuri wewe. Ujyana umwana wanje. Ujya wundi mu petit frère. Ah, okay, donc les familles. Yeah, famille. Okay. Ndibaza kugira donc washawishi baza muri video wari bamazifusha hasi urababwira ati nyo bimeze cyangwa warababwiye pum pum tukore video. Shambere kwanza umunsi bumva indirimbo barayikunze. Ndo muri clip twari kumwe walikuwa na kawaida kuingia video ya mwana. Lakini na ule mdogo wangu ja petit frère akasema kwa nini siwezi nikaikaa ifasi nikafanya kwa 5 walikuwa anafanya kwa sababu alikuwa anapiga piano pale. Hama sorry gato tugaruka gatoya. Wewe nko muri show kugira ifo Slim aduge kuri stage. Bisaba turi hangaye kugira tukubone. Muri hangaye. Yego dumbwira mera bwati je ko kugira nje ku kirori cawe umpa miliyoni nka 10. No. No kishira. Ngabo ndafise management. Sinigenga. Nataka naongea na management yangu. Management ndo anajua kauli watamkatia pesa. Yaani we unaona kama vile muziki unalipa sana au? Muziki unalipa kwa sababu nishaka kula pesa ya muziki sana na ndani nasikula. Na bado. Okay. Ama twasema muziki mu mabeef ngahi Bujumbura mara ba DJ n'aba star. Wewe bijya bivuze kwiki? Okay, icambere bavuga ko sinibaza ko ubu DJ yovuze indirimbo itameze neza. Kwa sababu unaona kwenye club panaingia watu wengi. Mimi naona wako na wanaumia ma DJs. Na nitaka kusema hata fasi nyingine wanakuwa wanajidanganya tu bure kwa sababu DJs anaonaga muziki mzuri. Na yeye aweza akakamata muziki mbovu akapiga kwenye club yake haipendezi. Kama walitaga hiyo challenge ya kusema hivyo wana sababu zao. Na kama wanaimbaga vibaya ndio sijui. Donc wewe ntabyo byari bigutwaye bavuze muziki yanyu batayivuza ntacho byari bivuze. Mimi ukitaka kupiga yangu utapiga kwa sababu nasikia ngoma nzuri ya kupiga. Kama unajisikia hauishii na kiwacho. Okay. Hama kiswali la kizushi tu. Kama hivi unasikia kuna demo au mtu anakupigia simu. Slim, hari umukobwa agira yahure kubera wewe ukora iki? Naweza nikamshauri sifanye ile dhambi hiyo. Kwa sababu ile dhambi itarudilia kwangu. Labda amekupenda umembwaga. Kunipenda ninge Kunipenda ninge moja. Lakini akisema wanataka kujiua inakuwa sio sahihi. Anapaswa kwanza nisogelee. Mimi siwezi nikamkataa mtu kwa sababu akija kuniambia anataka hiki nitapashwa nimsikie, lakini kama inawezekana simenielewa. Na ile kumkatalia siwezi nikakataa rafiki na kwamba tukue tu watu wa karibu hapo na niona na furahi tuongea na furahi. Hivi unaamini urafiki wa mwanamke na mwanaume? Upo kama unafisi na wagenzi wengi kiasi. Bali geze kumva umuntu umwe ariko reka ndabikira ibanga. Yitwa Didi. Okay, sorry. Hamili nacho. Iyo ushavuye koreki. Shavuye wale kisirika mwana fadhara ingia tu kwenye simu na za chat juu hakuna nataka kusema hakuna faida ya kuipa faida hasira kwa sababu hasira ukipa faida utafanya kitu chenye isipokuwa sahihi. Okay. Hama jewe nshaka duce ku commentaire amwamwe y'abafanzi bawe kuri page yawe ya YouTube. Hariyo bariko baraliking indirimbo ya I Miss You Mama. Hari witwa Estanish Bedramudi. Courage Bleu
yaguhaye courage. Merci. Ego hari uwitwa Bell Nice ati nice song mwihangane mwese. Okay, hari undi yitwa Al ati my god mpore disi mekupa pole. Okay, Alvin ati amazing boy courage. Kube drama safi sana kaka. Kali ati good song. Ila ako katoto kalipigwa kalie. Ulimpiga ule mtoto wako? No, mwanangu anaweza kusema anajua kuigiza. Nilimwambia mama subiri basi. Hapo director anaanza kukwambia ile tu iko karibu yetu. Anaanza kukwambia lakini hata ukimfuata unamuuliza unaona mwalimpiga anajua kuigiza na kipaji cha kuigiza yani. Mwambia lia ndo akalia tu. Yaani mtoto wako huyo tutamtafuta na tumuulize kwa nini amelia. Okay, uitwa Burundi Obelix ati nice song brother na pole sana Mungu alimpenda zaidi yako. Okay, you want be forever. Metia emojis za kulia. Have mauzo courage my G labda uni G wako sana. Aisha anasema du utumie ndira pe yani walirija abantu benshi. Wana be rock avuga ati bro kuririmba no rugamba. Ivyo nimba utabitahura kuririmba naho kuri donc yandi si ibintu bifatanye cyane ariko yaraguha no peut-être mbona umenga ni nka conseil yaguhaye mu bitwa Glory courage. Ego itwa Tambo the Great Films ongera sana brother wewe nakubali sana one day utafika mbali maana napenda juhudi zako kwenye kazi weka bidii pia na heshima kwa kila mtu na mtangulize Mungu kwa kila kitu. Okay, wanyuma aravuga ati alliance irakoze uguma isubiramwo nkanje ataguma isubiramwo nkawe indirimbo yinkura mutima ati big up. Thanks. Hama nashaka gusaba duhe akapela gatoya ka I miss you mama. Warikira umara muri byose sinokwibagira nugora kushaba ingaragutse waranyihanganira mama urukundo wankunda imboneka rimwe bamwe bankunda mu mahigwe mu bibazo simbone numwe iyo nkwaye nawe wabugwaye nibyakunda kurunkitiro uziko mfise umubabaro. Bonne kaze donc twizere yuko uri kurakora ibindi bintu byiza bidushimisha abafanzi bawe. Ndafise indirimbo nyinshi kandi muri December nashobora kurekura indi ndirimbo na video bishobotse. Uzoyikora wenyine canke indirimbo nyinshi ubwanje ndafise indirimbo nyinshi kandi harimo na collabo nakoze n'abantu kandi ndacakora. Hama hapa nje ya Burundi ninde muntu wifuza gukorana nawe? Nje ya Burundi East Africa. Ego Rayvanny nampenda sana. Rayvanny. Rayvanny labda message itamfikia. Labda message itamfikia ama tukiongea nka Imperial tunakuencourage cyane. Twashaka kaka bela kidogo ka Imperial. Ipo kabisa tena ni kimbembe. Samani kwa hilo samani. Ingine siku. Ila nashukuru wagisi wanatoka na support kwa sababu nikifanya kazi wanapaswa kunisupport na nashukuru mkurugenzi wao Mungu amjalie popote alipo na azidi kusaidia wasanii. Lakini tunasikia tena zingine habari zako umezificha. Alikushaka odhumuch. Sawa pita. Zile zingine za sijui ni watoto sijui mama zao. Watoto. Unazaa sana. Mtoto mmoja wengi. Nafikiri kila mtu anajua mtoto wake mmoja. Kila mtu anafahamu na ndio maana na post sana. Okay, Slim turagushimiye cyane ku mwanya wawe. Nanje ndabashimiye yani manyo video ya Mungu awabariki. Ndibaza undi musi twagutumye ko uzotwitaba utarinze kugira gahigi higi.
bwana Tamke ni vumbua kwangu na tatizo. Kweli? Yeah. Okay, merci beaucoup. Twabanye neza twaganiriye byinshi. I hope ibintu byawe ko bitegura neza kandi ukora neza mu bisanzwe. Ego hama abakunzi ba Imperial TV plus 257 kuri mikunza wa Habibu mutibagira kugira like, subscribe na share kuma page yacu ya Facebook na Twitter na YouTube. Nitwa Zawadi Habib. Ciao.